asilahlekelile. Ngokuthi uhlala la eDurban but asimazi thina nje ngifike siqala ukumbona. And Nina, as a family, obviously from the yini into elifisa ukuyibona yenzeka throughout the process yomthetho. Thina sifisa uba unguye lo umfanelwa abosha. Okay, and then ama-preparations okungcwaba ahamba njani wona? Sisasele emuva but besiplan ukuhamba Friday. Besingacela umuntu ubani yakhona ukusinceda. Okay. Sikhona uyokungcwaba umntwana but idate yona sesiyikhuphile izizwe 14. So usizo njani lo enokudingayo ukuthi nizokhona? Nanjengabantu abazawuya e-Eastern Cape ningayikhupha ngeke ndithi imali udinga i-transport ne-grocery ke for le apho siyombeka khona. And sizwile futhi lezo sensitive ukuthi khona ama-body parts wakhathethwe, nizizwa njani ukuthi nizongcwaba okunye kungekho ungathokalala? Ngokuthi ngumhanelwa besifisa khona ukungcwaba abe ekhona ama-body part. Manje umthetho usadlala indima yawo. Sizawungcwaba ngoba sibheka buhlungu. So asifuni ukube sime isikhathi eside ngoba sifuna umthetho udlala indima yawo, uthathe isikhiwo silahlele ekudeni.